алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Хушунат ва технологияи рақамӣ чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Калимаи хушунат ё худ зӯроварӣ, ибораи технологияи рақамӣ, ин мафҳумҳои ба мо албатта шинос аст, аммо ба ҳамдигар чӣ иртибот доранд? Зӯроварӣ тавассути технологияи рақамӣ. Коршиносон мегӯянд, ки ин намуди хушунат хеле ҷиддӣ буда, солҳои охир маъмул гардида, аксар вақт дигар намудҳои зӯровариро низ ба миён оварда истодааст. Бо зӯроварӣ тавассути технологияи рақамӣ дар ҳама ҳолат рӯбарӯ шудан мумкин аст. Дар оила, дар коргоҳ, дар донишгоҳ, дар мактаб, тавассути барномаҳои мобилӣ, яъне шиносоии виртуалӣ, яъне дар ҳама ҳолат рӯбарӯ шудан мумкин аст. Фаъолони ин намуди зӯроварӣ шахсони шиносу ношинос шуданашон мумкин, ё худ одамони ба шумоён наздику хешу ақрабои шумо низ шуда метавонанд. Ва барои он ки хушунат ва технологияи рақамӣ боз ҳам ба аудиторияи мо, ба меҳмонони барномаи имрӯзаи мо ва ҳамчунин ба тамошобин барои он ки шиностар бошад, мехостам дар бораи ҳамин ду мафҳум камтар ба мо маълумот медодед. Сараввал марҳамат. برای اون که همین مسئله که همین شب روز خصوصا نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا خیلی اکتوالی است. شما امروز نظر کردید به همین مسئله. گفتنی هم که ما پیشتر اگر فقط 4 نمودی خشونت را دانیم و آموزیم، روز به روز عصر 21 عصر اطلاعات، عصر تکنولوژی های رقمی، فکر میکنم سوادناکی آن اودیتوریایی که آن مردمی که همین تکنولوژی های رقمی را استفاده میبرند در همین جامعه، حالا سوادناکی آنها، سوادناکی رقمی آنها به درجه عالی رفتن رسیده است. از چه سبب؟ خداوند برای ما نعمت‌های زیادی را آفریده است. از آن جمله تکنولوژی رقمی را انسان اختراع کرد. انسان را خداوند آفریده است. یعنی این نعمت را به ما خداوند برای آن داد که ما آن را به فایده خود، انسان ها باید به فایده خود استفاده برند. لیکن ما دانسته یا ندانسته استفاده میبریم و البته به هر گونه حادثه، همچنین به خشونت رقمی، تکنولوژی رقمی گرفتار میشویم. من یک چیزی عادی گفتنی هم که بسیار چقور نظر نکنید، هم تو از هر روزه استفاده بردنی تلفن، دستگاه موبیلی ما، هر یک نفری ما، حتما من 100% گفته میتوانم که در هر یک عائله زوراوری نسبت همدیگر با استفاده تلفن می شود. از کدام سبب؟ مثلا شما فرزندتان با همین تکنولوژی اداره میکنید، یعنی اینکه میخواهید که هم سیر و اسرار فرزندتان دانید، یا این شوهرتان، یا از آن همسرتان، یا از آن مادرتان، پدرتان. این طبیعتی مانده این چیز هست. این هم زوراوری داخل میشد. وای خواه فرزندتون باشد، خواه همسرتون باشد، خداوند به وای حقوقی که به شما داده است به همه برابر داده است. من گفتنیم که اگر هر یک نفر سوادناکی رقمی خود را امروز موافق دستورالعمل ها، موافق قانونگذاری ها، موافق عموما همین همچو استفاده برنده اگر به طور درست استفاده برد، گمان میکنم یگان خیل زوراوری نمیشود. نگاه کنید معلم، تو اونجایی که من میدونم همین تشکیلات جمعیتی شما نیز در بابت همین موضوع امروزی ما یک تحقیقات هم بود. البته تحقیقات ها هم گذرانیده شد و همین تحقیقات یا خود آموزش های شما چه خیلی نتیجه داده ایستاده است، یا خود من دیگر چیز رو انیق‌تر کردن میخواستم، مثلا همون شخص زوراور کی بوده میتواند و جبر دیده کی بوده میتواند. خب مثال های حیاتی چی رو نشان داده ایستاده بیشتر؟ هر یک نفری که دستگاه های تکنولوژی استفاده میبرد یا استفاده نمیبرد، هم زوراور شده میتواند، هم جبر دیده شده میتواند. ما اساسا نورسان و زنها که کار میکنیم، دخترکای جوان، دخترکای مکتب خوان یا مادرای آنها که کار میکنیم، حاضر ما همچنین
наврасон гуфта писаракоям дохил кардагӣ унҷа ба ҳамин гурӯҳҳое ки ҳастанд ки мо истифодабарии технологияҳои рақамӣ умуман истифодабарии интернетро ба онҳо меомӯзонем ба таври ройгон. аз 6 мактаби шаҳри Бӯстон монба ҳастанд наврасое ки худашон аллакай тренер шудагӣ ҳастанд ҳозир синашон 14 сола ба байни ҳамсолони худ ҳам дар байни ҳамсолони худ ҳам ба омӯзгорон ҳам ба волидайну бибиҳои бобоҳои худ истифодабарии ҳамин телефони мобилӣ умуман истифодабарии телефон интернет кадом вебсайтҳо ва даромадан мумкин аст кадом ба не чӣ хел истифода бурдан мумкин аст оддитарин пост кардан ҳатто вақти як комментарие як ҳамин шарҳе ки шумо менависед пеш аз он ки нависед бояд ки фикр кунед чунки оддитарин суханкати зӯроварӣ кардан мумкин аст як нафар масалан расмаша мемонад ё як нафар дар бораи ягон чиз маълумот медиҳад шумо мегӯед ки ин чизе намешудагӣ ё ягон хел шарҳи безеб метиҳед ин аллакай зӯроварӣ аст зӯроварӣ ва технологияи рақамӣ яъне тавассути технологияи рақамӣ ин ҳамон телефон яъне ҳушмандҳо аст ин ҳамон интернет аст мессенҷерҳо аст ва шабакаҳои сомонаҳои иҷтимоӣ ҳаст аз дигар намудҳои зӯроварӣ гуфтем ки зӯроварии равонӣ ҷисмонӣ чи шаҳвонӣ иқтисодӣ аз ҳамин намуди зӯровариҳо ягон фарқият дорад ё ин ки баръакс онҳо ба ҳам печида эҷод шуданашон паҳн шуданашон мумкин зӯроварии иттилоотӣ гӯем ё зӯроварие ки бо тавассути таҷҳизотҳои технологияи навтарин ба амал бароварда мешавад аз ҳама зӯроварӣ осон аст яъне осон ба даст меояд яъне аз паси як ҳушманд аз паси як компютер ё ин ки телефон шумо метавонед ки якчанд нафарро ба ҳолати бисёр бади равонӣ қарор дошта бошед аслан ҳамин зӯроварии технология ё ин ки зӯроварӣ ки бо технологияҳои иттилоотӣ ба роҳ монда мешавад хеле зиёд ҳастанд намудҳош хеле зиёд аст лекин дар баъзе ҳолат худи инсон ҳам намефаҳмад ки вай зӯроварӣ аст чизе ки менависад ё мегӯяд бале 5 намудаш имрӯз дар дунё як 4-5 сол пеш дар дунё маъмул буд ва ҳоло ҳамин 5 намудаш дар Тоҷикистон хеле маъмул шудааст ин якумаш таҳқир аст яъне пайҳам ба як нафар навиштани суханҳои таҳқиромез ва дуюмаш ин паҳн кардани иттилои бар дурӯғ инам яке аз зӯроварии бисёр ҳам вай аст маъмул аст дар Тоҷикистон ки имрӯз баъзан марказҳо баъзан ниҳодҳо барои муайян кардани ин ё он хабари рост ё дурӯғ ҳатто масалан лоиҳаҳо менависанд хуб сеюмаш ин шантаж аст ки ҳамон чизе ки шумо гуфтед ин хеле маъмул аст дар Тоҷикистон чандин мисолҳо ҳам аст дар давоми барнома хоҳем гуфт ва чаҳорумаш ин беиҷозати объект паҳн кардани иттилои шахсии ӯ ки инам бениҳоят дар Тоҷикистон ҳам дар соҳаи блогерӣ ки ҳоло рушд карда истодааст ва ҳам дар соҳаи журналистика хеле зиёд аз он истифода мебаранд ва боз яке аз паҳншудатарин зӯроварии иттилоотӣ ин аст ки аз гурӯҳҳои масалан фарз кардем дар як гурӯҳ 100 нафар 200 нафар аст бо як сабаби 1-2 нафарро ҳамаҷо пок мекунанд инам ба яке аз зӯроварии равонӣ оварда мерасонад ки ҳамин дар ҳоли ҳозир бисёр дар ҳамин ҷода аз ҳамин зӯровариҳо дар Тоҷикистон мегӯянд ва фарқияташ ин аст ки дар фарз кардем дар зӯроварии ҷисмонӣ ва чӣ хеле ки гуфтед шаҳвонӣ иқтисодӣ ва ғайра агар зӯровар бо ҷисман ё ин ки ҳузураш зарур бошад дар ин тамоман ҳузур лозим нест танҳо тавассути телефон чандин километр метавонед ки ба касе таъсир расонед метавонед ки ҳатто ба ҳамон зӯроварии иқтисодию дигар чиз бурда расонед ва паи анавин андешаҳои шумо медонед як нафар коршиноси анавин масъала бо он кас ҳамсӯҳбат будам қабл аз таҳияи барнома гуфтанд ки аз ҳама мушкилтаринаш яъне ба хотири пешгирӣ анавин зӯроварии рақамӣ аст яъне тавассути технологияи рақамӣ технологияи иттилоотӣ чун агар мо масалан дар дигар намудҳои зӯроварӣ инҷо инсон одам меистад албатта ӯро медонем бо вай корбарӣ карда мумкин ё бо як оила
به خاطر پیشگیری کاربری کردن ممکن اینجا سخن درباره بسیار یک عامه و سه رفته است که حتی در بعضی حالات او رو نمیدونی و با او همصحبت شدن هم شاید روبرو غیر امکان است. در تقویت صحبت شما، در تقویت همین اندیشه شما، چرا این مشکل است پیدا کردن همین گونه انسان ها؟ مثلا فرض کردیم در کامپیوتر گیولوکاسیاش شویتساریا میموند، با آی پی آدرسی مثلا شویتساریا وارد میشود، نامش فرض کردیم اوسیم اوریفپور نیو، نامش одинокий волк. و معین کردنش رسم خودش نیست اونجا، مثلا یگان شخصیتش موندگی نه، یگان رقم تلفن موندگی نه، و معین کردن خیلی مشکل است. یعنی مقامات قدرتی هم در این باره میگویند که مثلا پیدا کردن این گونه شخصا برای مثلا حفظ حقوق هم مشکل است. بله متاسفانه همین گونه است. و معلم بیاید با شما صحبت را ادامه دهیم. ها درست، در برابر ترقی کردن، پیش رفتن تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر، همین زوروری نیز رنگ عوض کرده ایستاده است. یعنی تا رفت خب با نمودهای گوناگون اینجا روی کار آمده ایستاده است. در مثال خب ما گفته ایستادیم که خشونت توسط تکنولوژی رقمی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، به فکر شما چرا؟ امروز در عائله ها انا همین خریداری کردن تلفن های و دیگر چیزها سبب شده ایستاده است که ما همچون رئیس زنهای محله گفته میتوانم که یک چند عائله های امروز پاش خوردند به واسطه علاقه تلفنی مرد و زنهای شناس و ناشناس. اینها سبب شده ایستاده است. اکنون عائله باید این را نظارت کند. حاضر ما فرزندان برای نظارت کردن دستش به تلفن میدهیم و به واسطه تلفن و هر روز بهاش میگیریم، هر روز و دواماتش میگیریم، با مکتب علاقه داریم. لیکن انا همونه نظارت کردن این وظیفه پدر و مادر است. پدر و مادر است و در مکتب ها معرفت عائله‌داری آموزانده می شود که در انا همون درس ها همین چیزها رو باید درست‌تر فهماندن در کار که خیلی که میدانی من 2 سال 3 سال پیش اون بچه‌هایی که لایک نادرست ماندن با بعضی حادثه های نامطلوبی که در جمهوری بیرون از جمهوری شد، آنها به جزا گرفتار شدند. این چیزها رو فهماندن در کار. بعد همه ما میدونیم که کلمه های ملیح هست و قبیح هست. ملیح و قبیح درست استفاده بردن یا دادن ما در کار. این همش به واسطه تلفن. امروز در حقیقت گفته استودیم که تلفن یکی از سبب‌های ویران شدن بسیار عائله ها شده ایستاده است. اکنون تلفن داشتن بعد قاعده قانون‌های آن را درست رعایت کردن ما در کار. کدام پروگرام برنامه و در آمده ایستادیم، از وی برنامه چی می‌خواهیم. تلفن برای این چیزی نقض نیست، برای آنکه ما از آنجا همه چیزی که برای ما ضرور است دریافت کرده میتوانیم. لیکن تلفن برای چیزی بدترین نیست است که سببگاری ویران شدن عائله و یتیم گردیدن فرزندان شده ایستاده است. و توجه کنید به اکران، اندیشه چندی از کارشناسان رو بابت موضوع امروز گوش میکنیم. سپس با صحبت رو ادامه میدیم. مرحبا. سالهای اخیر نه فقط زوروری آفلاینی، یعنی همچنین زوروری آنلاینی، یعنی طریق شبکه‌های اجتماعی، طریق تکنولوژی‌های معاصر به چشم می‌رسند که به تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار زنان مراجعت می‌کنند. وقتی که در عائله خشونت یعنی زوروری می‌شود و در دایره یک عائله می‌شود و این موضوع رو در دایره یک عائله مورد بندوبست قرار می‌دهند. لیکن وقتی که آنلاینی یعنی زوروری آنلاینی میشد، اون تیز پهن میشود و تاثیر اون یک چند کرات زیاد است به اون شخصی که جبر دیده است و متاسفانه امروز در جامعه ما دیده میشود و در این حالت ما به جوانان میگوییم که بگذار آنها مراجعت کنند، به مقامات مراجعت کنند، به میلیسیا مراجعت کنند. حتی اگر در شبکه‌های اجتماعی آن نفرانی که هستند که انونیمی участник میگویند، مثلا بینام میگذارند، آنها رو نیز برای دریافت کردن از طرف شعبه وزارت کارهای داخله کمک رسانیده می شود و از همه مهمش آرام نشینند و با اون زنان دخترانی که به انمی حالتهای زوروری گندری دچار می شوند، البته به آنها کمک اولین درجه خود را رسانند، آنها رو دستگیری کنند. لیکن متاسفانه امروز ما میبینیم که حتی بعضی اعضای عائله نیست آنها رو تهدید میکنند، گویا که این فکر عیبی خودی تو گویان او رو پس میزنند یا اینکه زن رو گناهکار حساب میکنند. در اینجا گناهکار کردن این یعنی روح حل معما نیست، برعکس ما باید آنها رو دستگیری کنیم و آنها میتوانند در این حالت مراجعت کنند.
фақат дар технологияи муосир дар шабакаҳо ва дигар алоқаҳои интернетӣ имрӯз аз ҷониби раиси корбознон ва олии вилоят якҷоя бевосита бо ҳамкории мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар амалия намудан ва татбиқ намудани анамин пешгирии зероварӣ ва хушунат бурдани пеш аз ҳама корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ ва чӣ хеле ки ҳамагон медонитон имрӯз таъсис додан бо дастур ва супориши раиси вилояти сухт муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ин утоқи кор бо зӯровар таҳдид ва зӯровариҳо ба воситаи шабакаҳои иҷтимоии интернет умуман тавассути технологияҳои рақамӣ хеле зиёд шуда истодааст. ин боиси ташвиш аст. Албатта ин боис мегардад ки дар бисёри ҳолатҳо ҳатто ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад шахси зӯровар ё ин ки таҳдидкунанда, чунки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна таҳдид ва зӯровариро манъ мекунад ва дар асоси кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин гуна кирдорҳо ҳам ҷавобгарии гражданӣ, ҳам ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шуда. Асосан ҷабдидаҳои ҳамин зӯроварӣ ё ин ки таҳдидҳо бисёри вақт метавонад ки он нафароне ки масалан суратҳои худро, видеоҳои худро, яъне аксу навораҳои худро дар ин ё он шабакаҳо паҳн мекунанд, ин боис мешавад ки шахси зӯровар аз ин истифода барад ва таҳдидҳо кунад. Хуб, ин сину сол надорад, яъне он шахсе ки ба интернет ва умуман ба шабакаҳои иҷтимоӣ алоқамандӣ дорад ва аз он истифода мекунад, метавонад ки аз ҳамин ё ҷабрдидаи ҳамин ҳолатҳо бошад ё ин ки зӯровар бошад. Барои ҳамин ҳам дар ин сину сол дида намешавад. Ва агар мо сину соли истифодабарандагони асосии интернетро гирем, агар асосан хай ҷавонҳо истифода мебаранд ва гуфтан мумкин аст ки дар бисёри мавридҳо ин ҷавонҳо бошанд. Дар 11 моҳи сипарушдаи фаъолияти кории мақомоти корҳои дохилӣ ва мақомоти прокуратура 8 ҳолати тамаҷҷӯҳиро ба қайд гирифта парвандаи ҷиноятӣ дар ин хусус оғоз карданд ки соли гузашта дар ҳамин давра ин нишондиҳанда 12 ҳолатро ташкил медод. Баъзе аз ин тамаҷҷӯҳие ки парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст ва тафтишоти он баромонда шуда гумонбарон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шуданд, ҳамин хислатҳои иръоб, яъне шантаж тавре дар маъмулан мегӯянд, дар онҳо дида мешавад. Мо метавонем чанд мисолҳоро оварем ки ин гуфтаҳои моро тасдиқ мекунад. 8 ҳолати тамаҷҷӯҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Истаравшан, ноҳияи Спитамин, ноҳияи Ҷабор Расулов ба қайд гирифта шудааст. тавре тамошобинони барномаҳои милитсия хабар медиҳад иттилоъ доранд. Мо дар чанд барномаи худ ҳолатҳои бо роҳи тамаҷҷӯҳӣ талаб кардани маблағҳои пулиро аз ҷониби сокини ноҳияи Аш дар ҳудуди ноҳияи Спитамин нишон дода будем. ҳолати ин ҷиноят ҳамин тавр аст ки писар бо духтар муносибати дӯстӣ пайдо мекунанд, баъде ки маълумотҳо вобаста ба ҳаёти шахсиро ба даст меорад, ҳамин усулро ҳамчун як манбаи даромад истифода бурда таҳдид мекунад ба он ҷабрида ки агар фалон маблағи пулӣ натиҳӣ, ман ин аксу наворҳои туро ба хешу таворунат нишон медиҳам ё ки ба шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн намуда туро беобрӯ месозам ва бо ҳамин сабабҳо аз ӯ маблағи пулӣ талаб карда буд. нисбати гумонбари ҷиноят бо моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ, яъне тамаҷҷӯҳӣ, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар марҳилаи тафтишотӣ буд. мумкин то ин замон аллакай ҷазои худро гирифта бошад. агар пештар дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамин бо роҳи таҳдид иръоб кардан мавҷуд буд, мумкин дар ҳолатҳои мавҷуд набудани шабакаҳои интернетӣ ин гуна муносибатҳо рӯбарӯ сурат мегирифт. аз баъди пайдо шудани шабакаҳои интернетӣ аллакай ин майлон васеъшавии доираи ин фаъолият ба интернет роҳ ёфтааст. баъзе дар фаъолияти амалӣ мо шоҳиди ҳолатҳое мешавем ки бевосита ҳарду иштирокчӣ, ҳам ҷабрида, ҳам гумонбари ҷиноят тавассути шабакаҳои интернетӣ бо ҳам муносибат пайдо мекунанд, шинос мешаванд. баъде ки ба даст овардани ягон лаҳзаи аксу наворҳо вобаста ба ҳаёти шахсӣ, нафари дуюм ин чизҳоро ба манфиати худ мехоҳад истифода бурда аз шиноси худ маблағи пулӣ талаб мекунад. аксаран дар чунин ҳолатҳо занҳо қурбонӣ мешаванд. бо ана ҳамин масъалаҳое ки мо дар боло зикр кардем, яъне хушунат тавассути технологияи рақамӣ, бо ҳамин масъалаҳо ба шӯъба низ муроҷиатҳо мешавад, ба қайд гирифта шудааст ё ин ки ин масъалаҳоро аз шумо дуртар нигоҳ медоранд мардум? албатта дар ҳамин комиссияҳое ки мо дар назди шӯъба дорем,
комиссияи муросо муроҷиат мешавад. албатта ин масъалаҳо ҳаст, лекин махфӣ нигоҳ дошта мешавад. чанд оилае ки ҳаст тариқи анамин гуна ваҳо технологияи рақамӣ чихел ки гуфтид маълуме дучор шудагӣ, албатта инҷо занҳоро ваҳо айбдор мекунанд, шавҳаро. акнун чихел ки дар инҷо коршиносони ин технология ки кор мекунанд гуфта гузаштанд ки дар он ҷо зӯровар ё ин ки ҷабрдида дида намешавад, ҳама шуда метавонад. лекин акун чихел ки мегӯянд дар оила албатта ин вазбиниро ба дӯши зан мепартоянд бисёртар. акун чанде муроҷиат шуда бошад ба шӯъбаи мо ваи барҳам хӯрдани оила гаштааст. боз як чизи нав дар мо дида мешавад ки ин тариқи телефон додани анамин талоқ аз муҳоҷирати меҳнатӣ истода, масалан шавҳаро бисёр ҳар хел суханҳои қабеҳ вай зада анамин тариқи телефон бисёр ам ин ваи чӣ гӯям албатта бонки хатар задан лозим аст бобати ин масъала. пеши роҳашро гирифтан лозим, лекин ин рӯз аз рӯз афзуда истодааст. сабаби онро дар чӣ мебинед ҳамин афзудани анамин ҳолатро? сабаби онро албатта дар телефонҳои мобилӣ рушд кардани технологияҳои рақамӣ. мутаассифона маълума ба фикри шумо чӣ марҳамат? хуб чаро паҳн гардида истодааст ҳамин намуди зӯроварӣ? бале хуб шояд ки ягон барои сӯистифода кардан аз ҳамин истифодабарандагоне ки масалан ман як чизро гуфтанӣ ҳастам муҳаббат буча ки ҳамчунин ман ҳам истифодабарандаи ҳамун чунин сомонаҳои иҷтимоӣ ҳастам. гоҳе мешавад ки масалан мардум барои рушд кардан, ривоҷ ёфтани ягон ҳунари худ, ягон касби кори худ, расми худро ё сурати худро мегузоранд, онро қасдан дидӯи дониста дар ҳар гуна масалан дигар сомонаҳо ба манфиати ғаразноки худ истифода мебаранд. агар мо масалан ёрии худро расонида натавонем бигзор ҳамон наворҳое ки масалан бад ҳастанд ё барои як оилава зарараш ҳаст ё наворҳое ки масалан барахна ҳаст онҷо шахсиятҳо масалан ҳамонро паҳн накунем ақалан дидӯи дониста. ман чанд бор ҳамин чизро мебинам ки масалан ҳамкасбони мо ҳам ба чунин хушунатҳои масалан рақамӣ, хушунатҳои технологияи рақамӣ гирифтор шуданд. масалан дар баъзе мавридҳо журналистон масалан дар ҳамон гуфтани масалан ягон чиз хатогӣ мекунанд, онро пайваста мегиранд. то борҳову борҳо мебинем ки дар ҳамон сомонаҳо ҳамон чиз рафта истодааст. ҳарчанд ин кор масалан ин хатогӣ солҳои пеш шуда бошад ҳам онро мегирану мардум ҳамин кардан мегиранд ки бисёр ҳамин чизро дида асабонӣ мешаванд ки хай дида истоданд ки ҳамон кор бенур аст, масалан хатогӣ аз як нафар рафт, барои чӣ мо бояд онро паҳн кардан гирем, ақалан мо ист кунем ва дар ҳамон комментарияҳо мехонем ки чӣ қадар суханҳои бад аст. ва бениҳоят ҳамин як чиз ба ман зиқ мешавам ки истифода бурдан ва беиҷозати як нафар гузоштани сурати дигар нафар. вақте ки масалан ҳатто ман дар аккаунтам масалан расмамро гузоштан хоҳаму дар бари ман масалан шахси дигар бошад, ман бояд ки аз иҷозаташро пурсам ки сурати туро ман дар аккаунти худам мегузорам. дар бисёр аккаунтҳо мебинем ки вай нафар вай нест, лекин сурати дигар нафарро истифода мебарад. ҳатто мардҳо ҳам сурати занҳоро гузошта ному насаби зан кади мехоҳанд дар ҳар гуна гурӯҳҳое ки онҷо гурӯҳи занона ҳаст пайваст мешаванд. хуб ана ҳамин кирдорҳоро бояд мо ҷомеа пешгирӣ кунем. хай нест карда намешавад албатта. хай ақалан бо роҳи фаҳмондадиҳӣ масалан мо мана дар мактабҳо чӣ хеле ки мана гуфтитон ин баъзан ҳодисаҳои ҳаст. масалан онҳо ҳамин ватсап мекушоянд, сурати худашонро мегузоранд. дирӯз як дар семинари ҳузур доштам ки он дар бораи ҳамин ҳамроҳи лоиҳаи юнисеф буд барои пешгирии зӯроварӣ. чӣ хеле ки инҷо гуфтитон 4 намуди зӯроварие ки барои хонандагон мо гуфта мегузарем: зӯроварӣ иқтисодӣ, шаҳвонӣ ва зӯроварӣ ҷисмонӣ, гендерӣ ва аз ҳама ман гумон мекунам ки бадтаринаш ҳамин равонӣ аст. як сухани мо метавонад зиндагии як инсони дигарро дигаргун карда бошад. ҳатто як нигоҳи мо
як нигоҳи ноҷои мо ба шахсияти он хонанда ё ба ягон нафари дигар дар ҳаёту зиндагии дигараш як дигаргунии манфиро оварда расонад. хуб дар ана ҳамон ҷо як корманди шӯъбаи корҳои дохилӣ гуфтанд ки як духтареке ки хуб вай бисёр чӣ хел гӯям бовар мекардааст як дигар аз дигар давлат нома менависад ҳамун тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ гӯё ки вай ошиқи ана ҳамин духтарак шуда бошад. суратҳои худашро неви суратҳои дигарро пайваста мегузорад ман туро дӯст медорам биё ба дигарҳо нагӯ кор то ҷое мерасад ки духтарак ба падару модараш нагуфта ана ҳамун ошиқи ҳатто ба ягон бор надида ошиқи сурати ана ҳамун мард мешавад. духтаре ки баъди хатми масалан мактаб вай ваъдаҳои бисёр медиҳад ки биё ман туро дар дигар давлатҳо интизор ва ҳатто аз падару модараш напурсида паспорташро гирифта сураташро гирифта ба вай равон мекунад ки вай барои ин чӣ мехарад билет чипта мехарад ва ба дигар давлат равон мешавад ва баъдан ана ҳамун сурии чи вай давлатҳое ки дар он ҷо масалан анамун фурӯши дигар корҳои бад мешавад ана ҳамун ба гирифтор мешавад. аз надоштани маълумоти чӣ хеле ки ҳамин истифодаи нодурусти технологияҳои анҳамин рақамӣ гумон мекунам. ҳамун маърифат ва маданияти истифодаи нодурусти ҳамун телефонҳоро бояд мо ба хонандагон ҳатто аз ҳамин синфи як сар карда фаҳмонем. тамошобинони азиз, ҳамаga якчанд дақиқа баъд дигар шабака пайваст нашавед. бо симои мустақилӣ якум бимонед. бахши рекламаро тамошо мекунем. хушунат ва технологияи рақамӣ чунин аст мавзӯи имрӯзаи печитоби замон ва мо суҳбатро аз студияи печитоби замон ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонем. ёдрас намуданд аз боби он ки воқеан ҳам дар баъзе аз оилаҳо ҳамин ҳолат ба мушоҳида ҳам мерасад ва боварӣ дорам ки албатта ба уламои дин ҳам муроҷиат ҳам мешавад вобаста ба ин масъала. яъне шавҳар дар муҳоҷират аст ва хуб бо зани худ ки фосилаҳо онҳоро аз ҳам дур мекунад, бо ким кадом сабабе масалан нофаҳмӣ мешавад ва пайи он албатта суханҳои қабеҳ, таҳдидҳо ва мутаассифона сухани бади худро ҳам шавҳар мегӯяд тавассути телефон ва то кадом андоза ана ҳамин масъалаҳоро ба мо кушод равшан алҳоз шумо баён карда метавонед? дини мубини ислом бар мо шумо чӣ таълим медиҳад? дар ин ҷо гуфтан зӯроварии технологияи рақамӣ хеле таъсири манфӣ ба ҳамун шахси ҷабрдида мерасонад. имрӯз агар мо назар кунем агар на фақат ба ҳамон зан балки бар аҳлу оилаш, фарзандонаш ва падару модараш як оилаи калон тавассути як зӯроварии як мард қарор мегирад. ҳатто ин ки падару модари худи ҳамун шавҳар ҳам зери таъсири манфӣ мемонанд ва мову шумо ин зӯровариҳоро бубинем. шариати ислом баръакс бар мову шумо таълим медиҳад ки дар масалан дар қуръони азимушан худованди азза ва ҷалла дар сураи нисо ояти 19 мефармояд ки шумоён бо занҳоятон зисти хуб бикунед то ин ки онҳо тангӣ набинанд. шумо ба касе зӯроварӣ мекунед ки шояд худованд дар он кас бар шумо хайри бисёре гузошта бошад. ана ҳамин мову шумо имрӯз назар мекунем шахсоне ки зӯроварӣ мекунанд кадом тавассут набошад, гумон мекунанд ки ана ман зӯроварӣ кардам, ман ба мақсад расидам, ман ина диққат кардам ё ҳамон мақсаде ки пешаш гузоштагӣ буд ба тариқи зӯроварӣ ҳосил кардам. аммо як бор ба гуфти гузаштагони мо бузургони мо назар кунем, дар ин боб чӣ мегӯянд? масалан шоир мегӯянд ки даврони бақо чу боди саҳро бигзашт, талхиву хушиву зишту зебо бигзашт, пиндошт ки ситамгар ҷафо бар мо кард, бар гардани ӯ бимонду бар мо бигзашт. гумон мекунад ки ана ман ҳамин ина диққат кардам, ана мақсадам барасидам,
اما مثلا اگر زوراوری که پولش گرفتگی باشد، مثلا یک شپلاق ناحق زدگی باشد، یا مثلا یک درد و خصومتی بر دلش رسانیده باشد، روحاً عذاب داده باشد، این میگذرد. بر شخص جبر دیده همه جبرهایش میگذرد، اما برگردنی جبر کننده باقی میماند. نظامی گنجوی میگویند که معنایش همین بود که هر کی بر یک کس یک ستمی میکند، جراحت بر وجود خودش میکند. بله استاد، یک چیز دیگر رو انیق کردن میخواستم. مثلا شوهر توسط تلفن طلاق زنش رو داد. در همین حالت تا کدام اندازه درست و قبول است؟ بارک الله. از روی مسئله فقهی میگه که سه چیزی هست که به نطق تعلق دارد، مانندی طلاق یک دست. وقتی که طلاق میگوید یا اینکه می نویسد و واقع می شود. متاسفانه درباره همین زوراوری رقمی من باوری دارم که البته شما نیز یک تصورات دارید، بازم معلومات بیشتر اینجا پیدا کردید در این برنامه و خب اندیشه خود رو بگویید که چطور ما پیش روی همین حالت رو گرفتن ما ممکن است. واقعا هم در مورد سوادناک کردن مردم، مثلا سوادناکی رقمی، برای درست استفاده بردن همین دانش ها باید که هر یک شخص اساسا اگر در اویله باید که اول که پدر و مادر مثلا اگر فرزندشون با نصیحت میکردن خوب میشد. چون که یک مثلا میبینی که مثلا دوگانه هایم یک جا میرم میگم بیا همدیگر رو بینیم چینی میگنو، اما که بعد یک چند وقت بینیگر همشون پابند انمی تلفن یا اینکه اینترنت یا اینکه دیگر بازی های من اینکه مشغول. اما 4 نفر شدیک باشن، هر 4 تاشون مثلا با تلفن منم سرشون خم میشنن. این چی گفتنی که معاشرت زنده کم شده است. او ایده جداشوی اویله هایم هم من گفتنی هستم که در حقیقت من در محل من حاضر وی دور نمیرم. 3 محشود اویله جوان من در حاضر جداشوی قرار دارن. انکو مراجعت کردن که همین خیلی دخترک مثلا شوهرش هستو، اما که وی رسمای خودش رو رسمایمون نیم برخنش رو مثلا با کیمچی سایت ها پرتفته است. همین خیلی دیده و یش تلفنش رو وقتی که وی چکده استریک کده تلفنش رو میگرونه و مثلا میشکند، اما که وی رو با وستنویت کرده مثلا برقرار کرده، انمین رو پیدا کردن. این هم باعثی منمین جداشوی اویله و رسانده است. نگاه کنید انسان چرا بر ضرر خود کار میکند همیشگی؟ این حالت رو باز داشته می شود یا نه؟ یگان تکنولوژیا با تینتی ما عیبدار نیست است. انسان تولد می شود، انکشاف می یابد با همان تینتی که تولد شد. ما قدرت نداریم که آدم گینش دیگر کنیم، فکرانیش 100% دیگر کنیم، یا که باطن انسان ما دیگر کنیم. این ما قدرت نداریم. لیکن ما قدرت داریم که همین انسان دستش قاپیده برده شنونده آموزانیم. وقتی که اینترنت به صورتتان میماند، شرح میماند، یگان معلومات میماند و یا لغو میکنید، یعنی ادلیت میگویم، لغو میکنید، باری بیر آن چیز، این معلومات، این صورت شما در پی رقمی میماند، در ابری، در اون جایی که و облачное пространство میگویند، همینجا به میماند این چیز. 100 ساله ها گذردم، شما صحیفه فیسبوکتون محکم کرده پرتویدم، لغو کنیدم، 100 ساله ها گذردم، ما از وی ابری، از همان جایی که جمع می شود یافته دیده می توانیم. دویمش این که حاضر به واسطه همین زمانی که تکنولوژی رقمی ترقیاتش رفته سو، میدونید دولت های پیشرفته و همین خود تکنولوژی هایی که حالی ما رسیده نآمده است. لیکن باز یک چیزی نو برآمد، ذهن صنعی. ذهن صنعی آن چیزی که شما فکرتان میگذارانید الکی میبرارد. اگر شما ذهن صنعی استفاده برید و ننویسید، هیچ چیز شرح ندید، هم تو فکر کنید الکی میبرارد. اینا صحیفه های اجتماعی و مثلا همین پرسترانسی اینترنت میبرارد. ایناش به چی میگوید؟
барои ҳамин ман боз мегӯям ки ягон неъматаша худованд барои зарар истифода бурдан надодааст. айби технология не, айби худи мо инсонҳо, айби худи мо истифодабарандаҳо. якумаш мумкин ҳамон шахсое ки ҳамин кора мекунанд бо як тама, онҳо аслаш имони комил надоранд, дуюм саводи расон надоранд. агар мо ҳамчу падару модар, ҳамчу омӯзгор, ҳамчу раиси маҳалла, ҳамчу як шахс худамон аввал омӯзем, сипас фарзандамо ва ҳамсоя ва хешу табор ба масалан сар кунед омӯхтана. як чизи дурусте ки фаҳмидед ҳамина омӯзонед, ҷомеаи мо ин хел намешавад. фикр мекунам аз бетарафии мо, аз он ки мо омӯхтан ба кӯшиш намекунем, аз он ки чизи донистагиҳомо гуфтан ба кӯшиш намекунем, барои ҳамин чиз мешавад. ташкилоти мо ва курсҳои ройгон ҳаст барои омӯхтани интернети бехатар, истифодабарии технологияҳои рақамӣ. ҳама ин чиз ба дарс аст. ҳатто монда психологҳое ҳастанд ки кӯмакҳои ройгон медиҳанд, масалан кӯмакҳои равонии ройгон медиҳанд. марҳамат раиси маҳаллаҳо муроҷиат мекунанд. ман мефаҳмам ки ҳозир ҳама алоҳида гап мехӯранд, ин ҷои рустиш нест. метавонанд марҳамат ҳамин 1 соат гап хӯранд, агар 15 дақиқашва дар бораи ҳамин чизҳо гап зананд, ин хел намешавад. фикр мекунам кам ҳама ёд мегирад. ба фикри шумо чӣ мо дар баробари ҳамин рушди техникаву технологияву истифодабарии интернету дигар ҳамин чи технологияҳои иттилоотӣ мо аз ҳамин ҳолатҳои нохуши зӯроварӣ ки тавассути технологияи рақамӣ сар заданаш мумкин аст, чӣ хел худро эмин нигоҳ доштани мо мумкин аст ба фикри шумо? як чиро бояд таъкид кард ки имрӯз масалан дар байни ҷомеа ҳам хеле ҳарф мешавад ки аз дасти келин телефона кашида гирифтан дар кор, бача ба телефона додан мумкин не. ин ҳарфое аст ки ба андешаи ман пояи мантиқӣ надорад. чаро барои он ки технология рушд карда истодааст, бетелефон намешавад имрӯз ва ҳатто ҳамон телефона кашида гирифтани аллакай худаш як зӯроварӣ аст. ҳар як кас ҳуқуқ дорад, ҳар як кас аз нуқтаи назари қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ки масалан муқаррар карда аст, ҳама озод аст, масалан метавонад телефон истифода барад. ин дуруст баҳс намекунем, лекин вақте ки телефон пайи он масалан дар оила низоъ мешавад, нофаҳмӣ мешавад ва бо масалан ҷурми ё айби арӯз, пас чӣ бояд кард? лекин медонед инҷа чӣ аст? ҳамин тамоми зӯроварӣ, тамоми намуди зӯроварӣ дар пайи худ мақсад дорад. масалан ё мақсади иқтисодӣ дорад, ё мақсади шаъну шарафа паст кардан дорад, ё ин ки мақсади масалан як қонеъ шудани худ дорад. масалан як нафар як шаъну шарафаш паст мекунад ва мегӯяд ки ман қонеъ шудам, яъне худаш қонеъ мекунад, лекин албатта ин ҷиноят аст. дар масъалаи он ки мо чӣ кор кунем ки ҳамин чиз бартараф шавад, албатта барои мо ҳамин гӯем маърифат намерасад. маърифат ба чӣ хотир? ба он хотир ки масалан ҳозир зеҳни сунъӣ гуфтанд, имрӯз як барномае ҳаст, акси як мард, акси як зан, ҳамин ду акса мегиред мемонед ва як тугмачаро пахш мекунед, ҳамин ду акс якдигараша буса мекунад. ин албатта мо имрӯз медонем ки ин зеҳни сунъӣ сохта истодааст, лекин баъд аз 1 сол 2 соли дигар ин гуна чизҳо пайдо мешавад ки ҳатто масалан саҳнаҳои маҳрамона ҳам барои мо сохта медиҳанд. яъне дар он ҳолат мо чӣ кор карда метавонем? яъне имрӯз бояд мо ҳамин чӣ хеле ки устодон қайд карданд, бояд ҳам барои кӯдакон, ҳам барои наздикон, ҳам барои он нафароне ки барои мо наздик ҳастанд, барои онҳо фаҳмонем ки ҳар чизе ки мо истифода мебарем ва иттилои шахсии мо ҳаст барои мо. агар мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар ҳамин фазои маҷозӣ агар ҳамчун мутахассис фаъолият мекарда бошем, бояд ҳамчун мутахассис омӯзем, донем ки чӣ қадамҳо дорад, кадом қадамаш бехатар аст, бо кадом раҳ бояд рафт. лекин агар мо танҳо истифодабаранда ҳастем, илоҷаш бошад беҳтараш расмҳои худро намонанд, аксои фарзандошона намонанд, иттилои шахсии худашона дар интернет намонанд. агар онҳо истифодабаранда ҳастанд, лекин таъминкунандаи иттилоот бошанд, бояд 100% аввал бояд худ нағза как омӯзанд, пас аз он маълумот барои мардум пешниҳод намоянд.
و اینک اون نفری که دچار زوراوری رقمی یعنی زوراوری توسط تکنولوژی رقمی شد به کجا مراجعت کردنش ممکن شاید وی تماما تصور ندارد و نمیداند که چیکار کند یعنی معلومات نو نیست پس به کی مراجعت کند به اندیشه شمایان از شما پرسیم به کی و کجا مثلا تشکیلات می آموزاند تا فرصت آموزاندن وی فهمید که با زوراوری توسط همین تکنولوژی رقمی دچار گردیده است به کجا به میلیسه به اندیشه ما امروز مثلا ما میدونیم که در جمهوری سالی رشد معرفتی حقوقی عمل میکند باید ما برای شهروندان فهمونیم که وقتی اگر به همین گونه حالت گرفتار شدند حتما باید به میلیسیا مراجعت کنند در بسیار حالت و نفرهایی که به همین گونه مثلا به خشونت یا اینکه به دیگر نمود زوراوری توسط تکنولوژی رقمی گرفتار شدند آنها از ابروی خود میترسند میگویند که اگر من خودم رو افشا سازم همین معلومات رو افشا سازم البته این ابروی من پس میشود لیکن با یک چیز اعتبار دادن لازم است این میتواند که عاقبت خیلی وزین هم داشته باشد به همین خاطر میتواند به مقامات قدرتی مراجعت کنند نخستین گویم نهادی که آنها رو گویم گوش میکند و به سوال آنها جواب میدهد این میلیسیا است فهمت تشکر با اندیشه شما چطور سواد خوب رقمی گفتیم همین سواد مردم رو شهروندان رو در همین مورد بلند برداریم با کدام راه که واقعا هم با همین حادثه های ناخوش دچار نشویم خب در مورد موضوع امروز با اندیشه شما با نورستان بسیارتر صحبت گذراندن مادر کار وقتی که مادر از کار می آیند نسبت فرزندان پرسان شدنشان در کار که امروز روزشان چی گذشت چیزی گذشتن چی وظیفه دار شدن عهده‌داری پدر و مادر نسبت فرزند شدنش در کار در یک شبانه روز 24 ساعت باشد اگر فرزند ما 5 ساعت در مکتب یا 8 ساعت در مکتب دیگر وقت در تحت نظارت پدر و مادر شدن در کار و متاسفانه از بس که مادران بسیارتر حاضر اهمیت نمیتین به همین مسئله ها متاسفانه جوانان از همین تلفن های موبیلی به هر خیل راهو دچار میشوند به هر خیل از نفهمیدن مفکوری و ها مفکوری پستی و ها یا بچگانه و ها به هر گونه راهو رفته ایستادن ما باید با این با بسیارتر از باغچه سر کنیم با والدین کاربری کنیم و با در مکتب تحصیلات هایی که والدین ها می آیند وقتی که هر یک آموزگار در تعلیمگاه درس میتید علاقه وای رموز میگیرد که کدام طلبه در همون جا به انتظام است انتظام درست ندارد برای همین اهمیتی جدی دادن در کار در روی حولی بچگان بسیار نشسته تلفن بازی میکنند نزد شما میرم بچه ها شما چی تماشا که ایستادتون هر چیزی دیده ایستادیم دیگه حاجی آیا خواطر نشوید لیکن در اصل رفته میبینم که بسیار زنهای اوریانه دیده تا خنده های زب بیزیب کرده ایستند بعد من میگم که بچه ها این رفتاراتون نادرست است بیایتون جای همین بخیزید رفته درستون تیار کنتون پگوخت درستون هست مکتب میریتون برای چی شما اینقدر به وقتی شب شده که شما تلفن رو هم خیلی استفاده میبرید گفته آنها رو با گپی نقص از جایشان میخیزن من میگم که خیزتون بس تلفن بازی من همچون رئیس بنا بسیار از بالای بچه ها نظارت میکنم چون که گرد و اطراف بیگاه بشود بچه ها جمع میشد نظارت کرده میبینم که کنی آنها چیکار کرده مشغول در حقیقت بعضی هاشون بازی های میبینن بعضی هاشون اطلاعات های بدصفت رو میبینن همه ها نصیحت میکنم که همین چیزها رو استفاده نبرید. تشکر. کی چه خیلی پیشنهاد دارد مرحمت معلم؟ در مکتب کار میکنید با طلبه های بسیار چه خیلی پیش روی همین زوراوری با تکنولوژی رقمی را پیش گرفتید؟ آموزگار فنی تکنولوژی اطلاعاتی هستم و در مکتب ها مخصوصا در صنف‌های یعنی 8 همین درس اینترنت هست شبکه‌های کامپیوتری هست ما در مکتب ها همه وقت می‌آموزیم به خوانندگان مثال میفهمونیم که درباره فرهنگ استفاده بردن اینترنت مدنیت استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی همه وقت میگوییم بسیار این حادثه ها از ندانستن و از بی‌نظارتی میشود بی‌نظارتی والدان مثال پدر و مادر فرزند به مثال تلفن گرفته میتونن بسیار کار خوب ناز و حاضر یعنی
مسئله همین امروزه است. لیکن بعدی که ما تلفن گرفته دادیم باید که نظارت کنیم، از بالای آنها نظارت کنیم، با کدام سامانه ها در آن ایستاده است، کدام بازی ها را بازی میکند، با کیها دوست است، آشناهاش کیم، امیناش باید ما نظارت کنیم و پیشگیری برای این گونه حادثه ها. من گفتنی هستم که کارهای فهماندهی در همین مکتب ها، در رئیس های محله، مثال در جامعه ها همین کارهای فهماندهی بسیارتر شود، سمینارهای آموزشی بسیارتر شود. پیشتر اگر بینید یک بچه یک کاری ناجا کند، اگر همسایش گپ میزد یا که یک آدمی کلانسال گپ میزد که اون بچه همین کارا نکن میگفت. حاضر بینید در جامعه بسیاری اهمیت نمیدن که همون رفته است، هیچ گپ نمیگه. تنها یگان معلمه ها برای نفران فعال هستند. برای همین که هممون باید دست جمعانه سهم خود را گذاریم. و در بالا خیلی که گفتیم که همین عکس ها رو در اینترنت گذاشتن و از کجا میابند همین عکس ها رو. این بعضی اینترنت همین خیلی است که وقتی که در همون سامانه اجتماعی یا که در واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک وقتی که ما صورت میمونیم، صورت ما یکم بعضی اینترنت بمیره، از بعضی اینترنت بعد ما استفاده برنده میره. وقتی که من صورت خودم رو مثال کور میکنم، نیست میکنم یا که از تلفنی وای هم کور میکنم، وای همون نسخهش در بعضی اینترنت در همون بعضی میسته و همون مخصوصا آدمان یا که همون بلاگرها میتوانند از همونجا دسترس کنن و همین خصلت ها رو یعنی به میان بیارن. وقتی رکلام فرا رسید بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید. خشونت و تکنولوژی رقمی چنین است موضوع صحبتی امروزه ما در استودیو پیچتابی زمانی سیمای مستقل یکم و ما برنامه را ادامه میدیم. استاد عزیز، خوب از جانب خود شمایان چیکار کرده میتونید؟ چون با اوما در موعظه هایتان شاید واقعا هم تاکید کردند یا خب گفتن ممکن است که از همین گونه حالتایی که خب پی خود خشونت را ایجاد میکند، زوراوری را ایجاد میکند، احتیاط باشند، همدیگر را احتیاط کنند. ممکن است؟ البته این روزها امام خطیبان از منبری مسجد ها در این باره به مردم کارهای فهماندهی را پیش میبرند. البته میفهمانند که انسان باید عقلا درک کند که همین کارش نادرست است. باید اول خودش درک کند. مثلا پیغمبر معظم اسلام میفرمایند در حدیث مبارکشان که باری میگن پرسیدن که از صحابگان مفلس کیست؟ گفتن صحابگان گفتن که خیلی مفلس ما میشناختگی ما کسی هست که پولش از دستش رفته است باز قرضدار شده است، مال و دولتش از دستش رفته است بغیر این با قرضدار است، این ما مفلس میشناسیم. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که مفلسان امتی من گفتن کسانی هستند که فردا روز قیامت خیلی با کارهای ثواب میبیارن، مردم هوس میکنن که اینقدر کارهای زیادی ثواب کرده است، حج کرده است، نماز خونده است، روزه داشته است، چاه کافته است، کوچه های اسفالت کرده است، مسجد پوشیده است، دیگر کار کرده است، صدقه درخت شنانده است، خیلی کارهای ثوابی زیاد دارد. اما کسی را رنجانده است، بر کسی زوراوری کرده است، کسی را مالش را غصب کرده است، کسی را کار فرموده است پولش نداده است، کسی را تحقیر کرده است، کسی را آبروی اعتبارش ریزانده است، بر کسی ظلم کرده است. وقتی که خداوند میگن در همون پرسش میکند همون بندشه، میگوید که اولا کی از همین بندم دعوا دارد. خیلی مردمان زیاد دعوا میکنن. وقتی که دعوا میکنن همون خداوند میگفت است که همون از همین کاری ثوابش روزی که یگان کس نه پدر پسرش به نه پسر پدرش به نه یگان پیغمبر امتشان به یک ثوابم نمیدهند، در همون روز خداوند میگفت است که همین مقدار ثوابش گرفته بر توتی هم از همین بندم راضی میشی؟ و میگفت است راضی میشم. ثوابش گرفته تقسیم کردن، در نتیجه ثوابش نمیمونده است، لیکن باز دعواگرا هستند. این منم یک چپلاق ناحق زدگی بود، این منم همین خیلی زوراوری کردگی بود، تحقیر کردگی بود، آبرو مریزاندگی بود یا یک کاری دیگر کردگی بود، با دعواگرا هستند. اکنون چیزی میدادگی نیست است. بعد خداوند میگفت است که از گناهی تو گرفته همین مقدار گردن این ببار کنم تو راضی میشی؟ راضی. همه گناهایی که
کسی و زورآوری کرده است همشه گرفته بالای گردنش رو بار میکرده است در نتیجه بنده مفلس میشده است. این خیلی عاقبت ها دارد. وقتی که ما زورآوری میکنیم البته این هر یک کاری دنیا حساب و جواب دارد. هر چی میکنیم بر نفس خودمون میکنیم. ضعیفان را مکن بر دل گزنده که در مونی بجوری زورمنده. یک زورمندی دیگر پیدا میشه بالای تو. که زور به زور هست. توی ظلم میکند. من مثلا کارگرای ارگان هستن امروز میبینن نظارت میبرن. شما امروز گمان نکنن اون مردمانی که امروز زورآوری میکنن بی جواب میماند. هم در دنیا از ظلم و ظلمانی همین ظلم کردن یک کس به زورآوری کردن در شریعت میگویند که دو ظلم به وجود می آورد. یکتاش در دنیا شخصی ظلم کرده در دنیا میبیند، یکتاش در آخرت. تشکر سلامت باشید. در خلاصه اگر پیشنهاد باشد گفتنی ها باشد ما میشنویم. پیشنهادی من همین که معلم گفتند که در درس های معرفتی عائله داری باید آموزانیده شود. من گفتنیم که به همین درس ها اگر شود متخصصای دعوت کنند بهتر، چون که متخصص راهی درستش که می آموزند. آموختن فرقش هست. اگر ما به طور نادرست آموزانیم این باز گناهش وزنی‌تر. من نمیدونم استاد چه خیلی که بسازن، لیکن به طور نادرست آموزانیم باز خودمون مشکل تر می شود. برای همین ما یک چند مراتبه معارف و ولایت به مراجعت کردگی بودیم که همین درس میدیا گرامتنس یعنی سوادی رسانه‌ای که در همین درس هم به می آموزند، هم استفاده برای تکنولوژی رقمی، هم استفاده برای اینترنت، درست اینترنت می آموزانده می شود. اجازه دهند که اقلا از صنف 5 مایلش از صنف 4 نه اقلا از صنف 5 همین درس ها مکتب ها وارد شود. 40 دقیقه نباشد اگر 20 دقیقه یا 25 دقیقه وارد شود و یک متخصص رفته درس دهد. رایگان درس دهد که از این نورسان سر می شود جامعه ما. حالی از نظر گذراننده حالی جواب ندادند، لیکن ما حرکت کردیم که همین وای شود. در حالت عملی شدن واقعا هم یک پیشنهاد خوب به خاطر پیشگیری کردن امین داشتن از همه گونه حالتهای ناخوش زورآوری رقمی هم شده میتونه. چون که وزارت معارف ما علاقه قبول کردند که همین سوادناکی رسانه‌ای هم در دانشگاه ها هم در مکتب ها آموزانده شود. گفته امیدواریم که این چیز حل خود را می‌یابد. پیشنهاد کردن وای تو برنامه وزارت معارف به داخل نشود اگر وای هیچ کس وای کده نمیتونه جاری کرده نمیتونه، لیکن از ماموریت مکتب وابسته است. زوجی تربیوی هستند، زوجی تعلیمی هستند، هر هفته ساعتی تربیوی هست. آن همون ساعت ها و معلمای پیشقدم میتوانند رفته دیرکتور که موافقه کرده همون متخصص آورده در ساعت‌های تربیتی یا دو تا سه تا گروه یک تا جا کرده گذاشتنشون ممکن است. خیلی که بیا قاعده راهگردی هم همین خیلی میگذرونن که مثل انا همین جاری کردن ممکن است. نه فقط از صنف پنجم آباخچه حاضر آباخچه میبیاد بچه‌ها دستش به تو تلفن نتید اوقات نمیخورد بچه‌ها. این پیش راهش گرفتن و مدار کرد. در حقیقت درست است. تشکر. پیشنهاد دارید من؟ باز یک پیشنهادی من خوب گفتیم که همین خشونت توسط تکنولوژی رقمی باز همین پیشگیریش هم به فکرم تکنولوژی رقمی به ما کمک میکند. اگر همون نوارهای و همون رولیک هایی که مثلا من معلمه گفتن آموزشی باشد بگذار همون رولیک ها و نوارهایی که تیار شده است ما میتوانیم همچون آموزگار در گروه های واتساپی که در آنجا والدین ها هستند مثلا خوانندگان هستند میتوانیم در آنجا پهن کنیم. درست استفاده کردنی باز همون تکنولوژی های رقمی. بسیار تکلیفی خوب. اینچنین در صنف 7 هست، امنیتی اطلاعاتی در صنف 9 هست، اینچنین در صنف 11 هست. باز موضوع های معاشرتی روبرو هست که ما البته در آنجا با مثال های حیاتی به خوانندگان آیدی استفاده تلفن های موبیلی و شبکه ها چطور استفاده بردن با خوانندگان راه های درستی آن را می آموزیم. بسیار خوب است که از اینهای اول یعنی آغاز کرده علاقه با سواد شده ایستادن
саводи рақамӣ тасаввурот доранд, аллакай медонанд ва хуб албатта бо мурури вақт онҳое ки баркамолу аллакай калон сол ҳастанд бо онҳо низ мо ҳатман бояд суҳбат кунем. Ташаккур аз ҳамаи шумоён. Албатта зиндагӣ бо сурат пеш меравад. оиди фарҳанги иттилоот аз синфи панҷум аллакай дар барномаи таълимии фанни технологияи иттилоотӣ мо ба хонандагон меомӯзем. айни ҳол эка азбука сохта истодаем барои наврасоне ки аз синни 4 то 7 сола, 7 то 12 сола ва 12 то 17 сола дар бар мегирад дарсҳояш. На танҳо алифбои махсуси рақамие ки ва интернет ба паҳн мешавад. Онҷо на танҳо дар бораи экология, балки онҷо маърифати оиладорӣ ҳаст, дарс муоширати инсон ҳаст ба ҳамдигар. дарсҳое ҳастанд ки махсус саводнокии рақамия меомӯзонанд. солаш ба нигоҳ карда. имрӯз ҳозир аз муҳтавои барнома як чизро метавон гуфт ки бештар мо дар бораи кӯдакон гап задем, лекин агар воқеиятро мо ба назар гирем, бештар нафарҳои мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд ки аллакай онҳо шахсони солор ҳастанд, бузург ҳастанд, баркамол ҳастанд ва ман фикр мекунам ки барои ҳамин шахсон, ҳамин гурӯҳи шахсон бояд як платформае, як гӯем барномаҳои вижае бояд таҳия шавад дар App Store, Google Play паҳн гардад ки ҳар нафаре ки интернет истифода мебарад ворид шавад, ҳамон чиза ба худ зеркашӣ кунад ва чанд квестҳоро бозӣ кунад, чанд зинаҳоро гузарад, чанд марҳиларо гузарад ва фаҳмад ки андешаи интиқодӣ чи аст, тафаккури интиқодӣ чи аст, фаҳмад ки чӣ хел худаша метавонад дар ҳамин гуна ҳолатҳо дифоъ кунад ва фаҳмад ки ба кӣ муроҷиат карда метавонад. оё мешавад ки ҳамин зӯровариро пинҳон карда 1 сол 2 сол руст карда гашт ё ин ки ба зудӣ ба мақомот хабар дод. яъне бояд як чизи муъҷази мухтасаре бошад ки ҳар нафари хоҳишманд даромада барои худ зеркашӣ кунад ва ҳамон зинаҳоро гузараду маърифати истифода бурдани ҳамин интернет, технологияҳои рақамӣ боло равад. бале, ташаккур, саломат бошед. ва бо як барнома имрӯз мо наметавонем ки ин мавзӯъро хулосаву ҷамъбаст кунем, чун ман эҳсос карда истодам ки воқеан боз бори дигар гаштаву баргашта мо бояд сари ин масъала баргардем, суҳбат кунем ва роҳҳои ҳалли масъаларо воқеан ҳам пешниҳод кунем, зеро ки мо мехоҳем намехоҳем ин технологияи рақамӣ аст, ба зиндагии мо шумо ворид шудааст ва ҳамешагӣ мо бояд худро ба хотири воқеан дуруст гуфтед дифоъ кардан, пеш аз ҳама эмин доштан омода бошем. Ташаккур. баробари ин техникаву технологияи муосир низ сурати ҳаракати худро тезонида истодааст. хурду калон, пиру ҷавон бо интернет шиносу аз сомонаҳои иҷтимоиву мессенҷерҳо, телефонҳои ҳушманд фаъолона истифода мекунанд. аммо баъзеҳо дар истифодаи босамару безарари технологияи рақамӣ ҳанӯз ҳам саводу маълумоти кофӣ надоранд. чизе ки бар зарари одам аст, беҳтараш аз он худдорӣ кард. имрӯз ки дар бораи хушунати рақамӣ суҳбат намудем, умедворам ки аз оқибатҳои нохуши он низ шумо иттилоъ гирифтед. бо умеди зиндагии орому бо муҳаббати шумо барномаи имрӯзаро мо хотима мебахшем. худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунед, барои иштирокатон бошад. ва ҳамаи шумоён сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.